Governo selou que estrada Rússia Ponte Bezerra Bibi to Fato Ahi, Roluan Metro, Ruanulo Recintolo, onde reduz engravamento. Ter plano governo li husi Ministério Obras Públicas selou que tang estrada husi Ponte Bezerra Bibi to Fato Ahi, Roluan Metro, Ruanulo Recintolo, nune bele fahe ba direção rua, tamba durante ne movimento transporte público e ARN, sempre moço engravamento tamba estrada clot. Tamba ne governo decide lo que tang estrada e a fatine hodi reduz engravamento. Estrada de dia ainda net vir los né ita hanaim ba futuro ne bet naro los kadai. Imi haré de exemplo agora me deram 23 que 24 metros né mas não indian luang teves. Mas quando depois de 5 anos mais tinham lima balete ne clotona. Experiência o look a me loca sai fatuhara nian mai. Ema Hanoi India ne estrada luang capaz. Mas agora imi belecente to tráfico teves e tempo meu dia da dersang lorai kana sene traffic teves mesmo que ia on alternativo rua ia hurilaran ho tasibu mesmo que hansanemos se tráfico na faten então parte na va italos dia 23 e 29 atulu ante teves lá ne hatinan lima baleteng ne ita bele de kata tráfico começa a falhar e também ita ho pronto. E me vela hare ita sempre colhia bebê kata ita ema aumenta ba bebê ita necessidade aumenta rail aumenta los kalai tamane makhala luang kedang para abang bai rua tinan lima katinan sanulu mai kare se kare tráfico hanesane ita la bikela liken Hanoi batu sobutan uma megalai ita estado e espaço para bele halo saya baleteng ita boludian será flyway. E a parte selo closa nain lamenta a decisão governo conaba atulo que tang estrada ho luang metro no recintolo tama maioria loza ia sukruane sai vítima. Atu mula mahasane dana do la bele mula tana hasane na so amine la Fatima selai hana atu mula ta amin so uma andane so mos Alaska ulu ya oi so dana tala dua dana so kaleng amin kaleng mos ya oi ni ya ulu pala pati semeni mos ya oi ne so tala dua dana ta so dana so da amin lo ta pati mos lai ana lo ga uma mos fing halo ne pertama kali kan gusurnya pertama kali lalu kedua kalinya ya kalau yang ketiga kalinya nggak bisa toh gusurnya harus kasih ukurnya harus pas-pas jangan bilang udah kedua kalinya masih ukur lagi mau tambah lagi nanti kita kan nggak bisa pasti tutup toko toh kita nggak bisa buka bisnis lagi nggak bisa ke belakang lagi kalau ke belakang lagi itu kita sudah mau tutup loja tidak bisa buka tutup semua. Ini kan udah terpengaruh kita buka usaha banyak ya. Dados comunidade besicatus tolo maka afetado para projeto alargamento estrada Husi Kuluhun to Fato Ahi. Abrão Amaral, bem-vinda Simenes GML.